for na kwa Elisha ni person be hu sa brand e for the funny face so wa di mu how asusumboni bi tai ne yare achi a kare ko be nsabunkum so so woni adi mu how asusumboni eta ye chi a kare ko be nsani so so woni abrant e funny face na nkasa no e wo se ohia sotro pa wo se ohia sotro say yes ohia sotro pa se mema be so ni mu bona bi supana ne yaba ne ho so. The great Agra prophet now quite Elisha Benyano ewo studio I ba wetwetwe nkomo on the sunsuma no den Agra bofo sunsum or the ojaframa sunsum e da bi ye adwuma enti ba bia wo bia ne se nsuo ya de a cover about you can say two-thirds of the world there and means say sunsum or tinsum no ono ane tie or de eye adwuma nti ba bia wo bia ne hye ne so se ohane amane bia wo nam bia no Yakobo be fa na ko a odifo na kwa Elisha so abo ama bibia so ayeka ma me ko de nchen na enkomo ne yenhya ase na yentwetwe the great Agra ya meet prophet na kwa Elisha areje bibia wo ko de adumra ya fi o metias o za aka no so papa ko she mu ana oba ofiri ko aso papa ko de metias komi aba aso je nga de o Elisha ebi nkai no mesre osoro nyankopon bambo sra so due e de my Elisha manyina da bibia la wo hwe me free aka aboso me nan na miensa ama afi akwa wieye mesre obo ade se o ma wo mpembo no hwenti eto de ma wasetena ewrade nkura wu na afi kofi ewrade ma ne ma eni su ade hu no emrem afi ni ko eyeso enye eyeso enye ti obi anya ahwe yi e ma ne ho okay yes before say mamwa abompire yes afi eyeso enye your red go green traffic light say green is so just say car nko yellow just say to wasi yes red the red say we so jina kra it is only traffic light red go green na Ghana answer na afi no ko wiye no die hu ne da for now kra na enya afi na wiye sesi ya me ne wo kase red na so traffic light red oh my so now kra me ne wo kase yenye nko afi na wiye kra say ya na me ne wo kasa kofi me ne wo kasa le red na so red na so aso gidigidi a moja de ebi ofem emoja ofem that is the reason say me de me kasa ni be wi no say ahwe na obi anye de enhwe no yes baba e man ne nko so ba ma nyankopon no eja mi du tumi asase yesu ami fa una go yo na sibre ejuma mi ye wa me da nyamye ma do nyamyo ya du tumi asase ami fa una go yo na sibre ejuma mi ye wa me da ye ejuma mi ye wa mi o osunsun wa me da okoji aman ehuna nsai ene udin okatama so nyankopon ona okata aman nyina so sane wani monyambo fame so kasa chiri wiase ene amaman adum no nti amen amen enima wote na enu nyumpa o pepa yes mejo nyami yedu timia sase emaya mfa ho nanko yo erade ejuma ahere bo aeda obi di nyame di hyase pepepe bedru bebi no ofri nyame akwai na for de honam ruma na eyi nyame eji ejuma ahere bo aeda yesu mo afu bo ami o ejuma ahere bo amida wo maso nyame ejuma edi o ko bi wo maso ye nyame ejuma nya dia o yo frame ejuma yesu bo de hwe ase na wo edi yewe ko ni etwetwe nko na susu mu ko wo bebre wo
Pacho didn't in a money pentiment. So wouldn't mean the old one. Na wankasa usubai. Warankasa usubai. Gobi Untumin do. Onipa bi a untumin no bia tie na kwa Elisha. Onipa bi a wote wo brabra bombia na ye wa brabo na ama wo bre. Seden chiremu me entiase. Gobi Baba. Wala ofie beye. Wala ofie beye. Obi free ni fie meyewo. Wala ofie. 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 Obi so obi free ni fie meyewo. Emeyewo. Enti wote ho na se wa bra bo nkoyi a e de na wo so wo ye. Ozo tu ana. Na mo na wo so wutu. Disa wote wo se wote wa. Wote wo na nkoyi na wote wo de a se ne wa na wo ye wo. Okay. Abi no matter what the vibe. You know what man say? That's the reason tí a me so obi tu on na bra bo so ye nkoyi a e yo o so na bra bo because wote ho di nyame be ye. O be che. O be che the word nyame be ye. God have done it already. Nyame wa ye wie. Na wa ye wie anka. Nyame bo soro omo obiem. Amatiase. Obo asase omo obiem. Obo obi ase ni mu niema omo obiem. Enti nyame di be biem. Na nyame ye wie na di pebreza. Na govi. Amenka asa won kire o. O papa. Omo usika se fa ko school. Na o ko to school aduane. Na o di ko school mu a. O papa na sa ba school re to aduane che wa. Ba jo David. Enti se nyame a obo soro ni asase o ma wo da na de pache wa o pe se awurade na mfiri so fa biane be hye wa no David se ye o papa di sika ma o se pako suku a wo de beto biane na wo na wo de die sa na nyame ma de pache wa o ma wa hode ne nkwase tu hyebre die be e wo na mo okay nti ni na wo to se nyame be sa ye nyame o re die be bie Ose oma windidi a oma de pa enchew. Yeah. Then what are you waiting for? Then I will tell you. Enti woni pa biara wo bo bra na wo hu ano. Ojum tuni ni se wa wo fie bayi e be yew. Obi free di fie ye den e be yew. Enti ye koso wa bra bom a wonte hu ase no. You say e ye fie to me na re den e kutia. Then you shouldn't sit down. What if I come out to house? Okay. But wo sorry na unya wa yaresa fi wo hawo. Nti abrabo biara wo hwe na kwa Elisha aye nko besie. Ba bi ni pawura ni nkudindie ba wo kwa na de su ba. Promise and fail na akutia wo. Wo da na sunsun boni ni wa beda. Onko a wo so sikam utimu sa adwuma wo ye wunya sika pass wo ni sika da wo. Wo dwuma wo ye nyina ye wo so me wo dai ka wo light ka nsuo ka na wo tuatua na asa. Sesi ka pro na obi agene dia o ye savings or this year brosai. What to buy 25 years only land you fie. Kobi. Obi atna UK 40 years. Oni krata. Na what him say? UK, US, Germany. Akwantu bebrebe do e Africa. Kobi. Asuta sasa. Ye kanesu. Ye kanesu to e ba na. Obi a otu kwai bia ye kanesu. Na gobi na obi na for 40 years no need kraka ye ntwa wo se because you bin say wo ba unko bi enti na wo ba ye no wo na wo true be ba unko bi mu de obi a wo tu kwa ye wo need kraka ye ka de sense true because when be about wo tu kwa na what na obi maso obi for 3 years play wa ye Japan masa what na 25 years 30 years and kraka Unshia sunsun moja. Oni na kwa Elisha wo ye nsuo bofo ja. Allah bina go mashi o. Allah bina go mashi kolo wai. Osunsun bofo e maja me fefe o da sibe. Allah bina go mashi o. Go mashi o Allah go mashi kolo wai. Allah bina go mashi o. Unshia obenefo. Made be Elisha kase enkame
na wo kam ya me mfa nchew me menye nyame beye God have done it nyame wa wie enti me enkame me de fasro na mfa me de be fafem me de fafem na mfa me de be fasro ko people say botaye nti a wo frem na tu betwa obi o be die di say man bi wo enkrama mu oni oba bi eti kumase ha na oni oba le twempra na we na oba ne maami we akontuo mu Sunday ne ba no ska almost 400 million timi wo ho na maami ne frɛ me se papa me di misika to me de sika na yeden ayira nam se saa oni hwan na yeden eti dan ana osimiku ana me ba ekunu so asɛ bi okunu ye ne mpena ana mse fa saa nipa ne mienu din ne wudi fa ye send me kofi obi din ne Sunday me am the Bible no kwafo ye hwehwemu no me din na confirm be ma ne sika no on na afa yes azam gazeze na be ma ne tenkran oba ntukuma se ha enti be ma ne ba wo hia obeda oba ne nchen na okọ ti me ye hwehwemu wie ye che be ma no na me busa me frɛ am se mame be ma na wo so ye okuru no we o sa pa wo nkran anam so won kran dia be ma no sika no onu na wafa anos papa be ma no onu na ka kire me se me sika me ko she odrop no hono mo anam se wo se o se be ma no na ka kire wodo ne se e wa bra o ba no so kan kire se be ma no sika no bi enti me confirm wie ya me ka kire se be ma na fa sika no ansa na o ba ni be yi atum se be ma no na ka kire se o fa sika ne ko she odrop no e side baby nam se saa de ya de hia be ma no ko bi 3 months ni be ma no so wo ma o kan 3 months 400 million wa pesika yeah sebo jemi do ti ase enti di o tin sa oba no so wo tena ase e na wan frɛ wo berefo ana wo de hurufo what say Elisha ko be wo say o be suspect se bi obi de fra bo ne fra ana wo no ade ba ne kra na ele afa as say me she be na be pesika ne ko enti wiase de mpanifo se ewo bi na awie bi na wo bi nim a obi kire yeah da bi Elisha ka se mi se agra honhom amede na ma wo ye nsuo no ahonhom a wo wiase nyina wo kan nifo nsuo ti da bi ame ka asem se opopopɔ e dankran oputisi abontena o man we nyina be ka asem asi e ja be ne betimi asi opo ano kwa ba cho da bi edo sensu kesi yi ni hu adi tisi kromu a e be ka pa o man we nyina o man da na ye ohuru bi no nti na to Elisha tumi a o de me nam ye frɛ no agra o ye nsuo bofo okay obi be ka se na papa yi so o ye diifo no odi nsuo honhom na ye adwuma me pesa bi busa wa wo hwa me se da ye kobo wasu no ye de tie de bo wasu ana me pesa bi busa wa wo hwa me se e da wo yare ya wo da hospital no ye de na ye si wo so hospital so a me pesa bi busa wa wo hwa me se wo ye aduane wo fi ade ane ya wo de ye aduane di so e de na wo bi dware wo hu fi so me pesa me ka che ni pasa no kure ni pa ye den embe na nka wa wo hwe be ba bia Elisha honhom ni tumi firi de nkenye wasem yeah wo wo bia ne se papa wo hawa ni wo nie ye be se wo hawa ne ye den firi bo yeah papa me nkrata asem papa maduma asem papa manya ko to asem papa ba ma ne papa obi di asem atome so papa obi bu mi kwasea oba bi ha me be ma bi ha me fa sa wo hawa ne bre Elisha okay obi friend no Jesus Christ busa de say e die na wo person ne ye den menye ma yeah na Kristo ebusa no oni friend ni se owura de minim ne se me de mani aye den ate oni friend ni nya afi no ko busa se papa na wutu mi firi he oye konfo oye malam be way no oni friend ni time o se de woni ma ni se o no de mani aye den ate eti wa wo hwe na kwa Elisha de wonim ne se o awna wo no wa free wo that is me okay Elisha nie be nyankama de wa busie ye be nyankama de won kwantanan ho bi gire sutre ho ye nyankama de da bia me ka asem mi se papa nyefia boni nyehwe e bi enti na me kasa ebi as nipa nyina Bible si nipa nyina do wadue nipa nyina atai wo so adue uti wi ase a you have to be on and off ye da bia na ye beka se wajimi etoda na ye kasa wo ni nyansa
Ye da bia ne beka se woni nyansa eto na brafam jimi kakra sa de wi asete because enne adine de ni patrimu no se wa ma wani amre for spiritual side and wabra ba kofi obi do be twa so entime Elisha me na najo edura na dwena se mesi kwa so a na me nyuma na me ye den me ye yes ere de wa jembra abiebie ne bemu pa dia mam yes na ade ba kubu obi si me musaw ose wate asofo bi numuka yes ba ono ankasa no ede na adwene mu edi nkakra opese obi saw oso de susu mu wura ne ho yes ose mi musaw se se yesi obi eyi obi enim na ebi adayesum yehu se asumasi na eye me yes na se ebi enye adayesu kwa nisuo yeyi obi enim se wei asumasi na eye ono sa de na eye no kra obi e wo ho because of say ade bi e wodi obi aso bi awo okay ade bi a ye boni din se ade we bia e wo ho ana ye beyi obi enim dia kodi nseboni a na sa nipa ni sunsun mo ha ti se mi ye yi manim di kodi nseboni a yes wa ye mre wo ho into no protection bambo bia ni o side into opese yi hu ade bia de call de be ko gobi ti matete ni mpani se mi yesi abaifo kam ye ti obi so na ye de na gboro nipa na ti asase so onka abaifo ho pa de na gboro bo okra na fu so na omotra ye ta mi na ru so wo kan ye dum sunsun mo ha nti ye du wadi de din nseboni sa nipa mu ani esusu moni pa wo obaifo wo ye se esna woni mu ho hwe because of say why ye mre wo ho obi me wa de bi a friend do what I say do what I say ye de maka ano ye den kutala bi no oye wo shebofo ano ye den oil anasa ye den angasa wo me ami ho but me che na se okay the friend kutala bi do what I say oye wo shebofo a ono na oma nipa ya ade a oni be ba wo so wa ya ade kura wi se dia me piske bi afiri obi ho na me ba kutala bi betuma ma nipa ndi amami abra wo mi ne kura so eye majuma eye wo shebofo eye majuma sa wo ye be ma wo pe oba bi sa wo ye oba wo pe be ma bi sa wo pe emwa na afiri obi ho so obi e hye wo ba wo ni ne bo hye so obi utimu se ade we nka ye wo dia eso wa hwe ni mu ayemfa ma wo enkrata asem bi ne ho aye de ma wo fena kwa Elisha na me fa wo ko adra anase kutala bi enim na ye nsoma wo shebofo no se ba bia wa de ni wo no e na ya owie na djuma okay ono aso na ye promise and fail ho adjuma onye promise and fail ho adjuma kutala bi na djuma nko okay ono ye wo shebofo o de wo hye na tu nipa so so obi agye usika na wo pese ye de wo hye ye de tu nipa ne so ontwi aya ne ho nto no okay ohu adinje beton so saa ono aso so na o de oyegu mefa le se konkumu ye wo ade bi ho no ma me mmori di o de oyegu konkumu na watwa gya ye den atu na wasasa ade na gum nipa no wo be hye ne saa obeti ne ho ama ne ho nyina be ye nsan tum obeti ne ho nyina to obi hwe na kwa Elisha enima bi eguni nipadua ne ho nyina oni ma bi efiri obi na koja okay nti ye friend ntoma ye ntoma yare enye hospital asem okay obanu ye be bo nu nyina bi doctor be hwa ye dia dey o se hwi ni ho eswa wo de wo na hu se bibi koso wo nipadua mu obi di waja obi asama wo obi baba nipa ma nipa ye bone o ye be ma wo hwe na kwa Elisha wa boa obi ene wo se wo onye hwe ma no o ye oba wa boa obi o se onye hwe ma no wo ku obi eduru mpempenso obi ene wa yi wase atwede de na opese meye ene Elisha nkasa wate okay ni wi ase papa nye hwe bone so enye hwe ma wo ko social media kakana twetwenko yes oni ma ba nke fa ne face
Yes, minimum. Children's president. Children. Mamuno. For the past 5 days, 6 days, the Abrante on social media, in fact, the oil and not a 20 year pa, the day fufu Libya, 20 year fufu na no day, and the medical get it there. Sabi, why no mean at them? Nano kwado muzo ode kufo kraba bishemubia na post wa get it there. Kwa kumedu agede de se wo jinkofo atema ne ba ma me bebi mama Vanessa kwa de ne na se kura na enkofo bebe na kase ne dambo na saba akwa ne dambo na saba because aka ni na yehu se edambo tisi ne so bi no se ne enkofo ka no sa niema no se bi entwa kwa gunu kwa no ye ene ye se ne dambo na saba de ne social media na kakra de papa the Abrante here and the George Sinano no hubi said ntampi ebisida no hubi wada woman mo de bu yesusu mu fo unso mu din a me bacho funny face e de na ha ne pa ye the bible to be hwehwe mu sam pa de dambo na ba na semba ana usre Gobi I was here gobi ozi funny face wa here anu anu magajo make a such be nyansafo se Bodam for there, 7. So we did defeat. And a bodam for defeat. A bontene. In the funny face, so about that one. More funny possible ballers on the wind in here. Now you need to so I had about that. Say funny face. What did you saw what you have? Obi or what you have the defeat. Oh, Krana bodam for a little bit. Because you said the baby of a caliper. Yeah. Tie jam si abontene and this a funny face egitim so wa adini mu how dia and yem fani to abontene ban to baller so na yem ma ne baller so aduane ne yefese be kona no a there's all more than na se baller so aduane antimi anko na no dia na yese o more than de me what ma say na go Elisha mon fan kuredro mon fan kuredro emu pa no mu na mon fan ma funny face no obi na wa wura na chese or ye bodamfo because obi a bodam kofi or fa pan no a incredible no obi a won ye den it is a funny face as wa bodam dia mo man incredible or pan no na woni ni ehwe obi na otimi trase dia na eso abodam ampa dinami na obi na wo wura na chesa pa no no o modam e ye ni dawo nti ne nsam ke kan de wo ye ni kofi edam boni Tinani da opa. Abrante e fe fan ko. O more than me down. Yes. And all the yes. Mo ko ma ne ball aso aduane na se obi dia. So o ti bi ball aso aduane dia wa bodam. Kofi. Na go Elisha. Abrante e funny face na nkasa no. O wo se ohia sotro pa. O se ohia sotro. Sotro se. Yes. Ohia sotro pa se mema be so ni mu abona ni supa na ni aba de so because ohawa odi nipa enkomo no is too much. Kobi wa konye obi ased wa ye public figure ama oman nti bibi ha etowa ha oman ni nyina nti wo dai subai se ye bia wo de wo haw na ye den etu nipa so etu wa bra entesa nanu kwado twe dampare nyina ewura mu IGB enti wo yesa wo de wo haw ye den manipa but ye wo susu say wo sa na wo tenye sa na wo te enti funny face so aboda ba na kwa Elisha say mo ma ni incredible wo pa no mu na woni obi no otnase ya na so aboda no na wodi na wo wudi a ene wo nye bodamfo Bible no kwafo Bible no kwafo ko fi wo de be hwe sampa se de kwafo kase wa bodam na mpa wa bodam se na adrum da ho fine o ye de na Bible no kwafo meka e wo mse wo de wa no aka de Bible no kwafo de e ka bibia wuru ko okay ye nkwe ade ameka bia ye de agra honhom o ni nam ebeka okay cha e ja koso ka kraba mi ojebo aye ye na mi jebo aye na jojo amra ojebo aye
Papajem kakra mo. Bible ya no kwafo na kwa Elisha ni abranta e friend funny face ni pese me huru se ebrochi mamu no wote na obo ne bra tare ko me nsa nipa so abranta e friend funny face wote ebrochire e na obo ne bra onti ebrochire na kumase mamu no obo ne bra tare ko me nsa bonkum so tentente me nsa bonkum so se funny face ente kumase na enknan mamu e na wote na obo ne bra tare ko me nsa nipa so se funny okay enkran note mano currency o se di faso se na ko Bible ya no kwafo na kwa Elisha ni pese me huru sa brant e fe the funny face so wa di mu how asusumboni bi tai ne yare achi a tare ko me sabonkum so owo adi mu how asusumboni bi tai achi a so woni adi mu how asusumboni etai achi a tare ko me nsani faso so woni ko bi da di hu da o se sunsun bi tai ne brant e woni adi mu how di ele bia ne mi me woni adi mu how na me nfabre mo ma no me bi bre ma omo a debe sa debe be ko sa be fe o sen I psychiatric hospital so omo no omo sa ma so wa di mu ha e bi mo di this house hu na wo di no video se mi o bipolar o when ni o dementia ono ana o kama sa ni no re say sa bi no omo san ma no e bi odi yes sa concert we nyina me say ebia sotoro e wo me man se embo de tu obi hia no ye be masne na wo bo na sum no kanche le se jankwase asem na bodamfo de obi asotoro okay yefa bravi na kwa Elisha ni ade etami ye Bible no kwafo ye di ade eya ye di hu ade bi emu no kore se obi bi na ayera o pese wo hu di ofaye obi di asem ato obi so o pese wo hu na asem ni mu no kore o obi a wo hwe Elisha oba bi ni nyinsɛn abɛhyew wo pese wo se nyinsɛn no ɛyɛ wo dia ana wo di free baby de bɛhyew wo ye nkrata asɛm ama wo bi wo pese wo se connection man wo bedi no kore ana wo be fail wo obi a wo hwe na kwa Elisha wo akwantuom nkrata na obi so obɛyɛ ama wo pese wo se nipa no bedi no kore ana wo ndi no kore wo hu oba bi a wo pese wo kɔware no oba no ɛnyɛ de nyame ayi na ma wo nyame wo ni ba ama wo bi but wo pese wo se oba no ɔyɛ wo boafo in future o se na kwa Elisha what throw exams be o pese o hu se o be pass ana o be fail o di sika e share adwuma bi mu adwuma na o di sika e share mu no e be ye yie ana enye yie o hu ni pa bi ewu o pese o hu owu na se kire ade bia e buru wa de ne wonte ase so no fre na kwa Elisha na memfa Bible no kwafo improve nyame tiri mu po emfa ma o e to so bie obi akawuku no o pese memfa honam kankan to no so a me say nipa na mawo me monitor but ofu yankopɔ so yo nyame a on nekum on ne pira on ne say on ne saye ni yie ewurade wo ye ni bia bi ewi ase papa nyehwe abone nyehwe wo ye bema ni obi akoyere ho afre na kwa Elisha na nku ne bema ye mawo obi afobo pai bone so opese ye nkyekere obi mawo yemfa yale adu obi so ni nkum nipa ni ntu gold apart from say minkum nipa mintu good or how be a wo no fena kwa Elisha na to be wo ho say ebe kasa ma wabrabo okay for the great agra prophet kwa Elisha no watene ka number de na daso boyi no fa na friend no ha na ma na bia se ne waka no wo fole anda emu bia ene na twetwe nkomo no beboa wo ama how ene amane no eto atwa poko 1 TV ni o first time ni an subscribe no like no comment no wa share nyame show watene de mi show yedemasi One TV.